Sabre babia wutie say wutie o London, wutie o America, South Africa, South America, all over the world. Ghana babi biara wutie yamo aha. Aya no paso America, Canada yamo wachi. Yede nyamia se omamu nyina asori ne nyina yetim kwam. Sabre yebekọ agananim e de sori akorwade nanim. No no oyema Juda ne Jerusalem no. Obaya ma benom yero ene dey. Ene nyame emfra ene na husiesiefo ane de onon so e de osori be ewa ha. Yama mo akwaba. Na apomu ti sei. Yawa dumo we na yo. Aha, sabre de yese God first. Enti no yebekọ urade anim na ya sori urade. Na eno na chi no yebewie no a obi aboni din. Na obi aso waka ita adofo no waka. Isabre yede nyame asese ode mabedru a eye asafo a friend New Testament. Osofo a oda no ane sofo dan ane presade eda brenya man of God ichia wo antisisi nyame hira mo nse asafo manyina mo woso mo hwaye odofo sabre yebekọ ahengwana nim sabre meja ma yenua ba dana na ode ya wuram Emraso se yatuntum erade anope onuaba ma baby biara wo ma me papa edu sabre ya jadwendwe na bu nchen na yen sori erade na wo se ade aba ko a wontimi nya ma no huni wo se yanyi na ya se yan sori na obema emosia na me no mienu na no pe yentra ho ma emosia ya sumbu se na emosia eti na no pe sitwa se me no mienu ya sori erade ade ayeye bia fa ho hyem sa wo yare mpa bo ho modren na sori na dware na fata ade hye ade ayeye bia sa edisa wo koto akoto etwa se wo riwre na yemienu na wa yeshira ebeba mfaso ama yenina eti anopa ifa ho hyem ye be sori ye nyankopɔ edi ka muma yemfa ye ho hye rade sa rade muma yentuntrum no muma anopa yi onyame ya okasie Lord we thank you Ogutoni awurade o sawaye bi ama ya anopa yi na tuma rakanti o wachini wani nyame biara ni ho yati ase enye ya mode enye ya waya so ya mo fe bi o eye na tuma rapa enti bi wa no ne fa ne ase ma no na anopa yi apa me da wase na anopa yi ya wudi ye Umo wi asena wa hihye awe bi bia wo mbrem asidanka wudi ayeye nka wudi era wase yeda wase wudi ni ye wodro erade wodro a wudi amaye enu na ma ene wo a ene wo fra yeda so tiase a anope ye hye wudi ye edumunyam ye tuntum wudi yasama ne se yeda wase baji wa yeye baji una ase asidanku to eye wudi a na mi si odo Jesus, we are jifu mangweni, ongweni udino saye ampa osa anope we are
Papa,
Yeah.
Asida Ninaya, Awode, She onyamia ya peja onyamene ma ne so. Ni nyuma so. Ono na odi wadu sam pepe so yi. Ya kasa wunyuma so.
Obi ko die one sorry o. Anso wo de say wo ti asese abre ya. O orafo. Yeah. Yo mas. Oh yo. Oh yeah.
Yo
amen 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 onyame shiramo onyame nyamu kasiya yamre no aso amere wo ha ankelim say ye nuamba yi nyame tumi nyame ahode ade amom no anka ombeto dwomu apagya nyame ama na bonosia aso babu say bibia wo ne mre onyame na yeda na si yede ayeyie ni aseda ne ntontro ema no onukuto ni awurade onukuto ni nyankopon eya dom na wode adom ye ama enede nso yetimi akeka ye ho sabre ya pagya na hingwa no aba fidie mu na ba won su fie mu onyame shira nyame nka ho mo amunya mre ne ye share program yi ase e dia bedi sabre onyame enshira mo onyame ma mo mre enya kwada biara da otumi ade nyina ye na no Yehoshaphat ne oman no ekọ awurade anim obi ane ne yire ene ne ma ekọ awurade anim na mo koye ekosugu awurade so ade nyonto ne mpaibo na awurade tie wo ene de awurade watie wate yare no ha na eda wo so no awurade watie wo ene ani amotiye ne osode amotiye eya safo a ewo Belgium ha ebi wo Antwerpen ebi wo Brussels ebi so wo Herentals aye freno New Testament apam foforo anamwa apam foforo asafo osofo oda no sofoponi sofopon dan owusu baba nyamishra enu se wuchie o hwe nyamishra nyamenka ho oni asafo manyina na pesadi eda the discipline eda atade no kan hye mu obeka chose ka hye mu sisi ai ko ka hye mu ansa na obegina anim ho ko ye discipline eda papa nyamishra nyamenka ho nyamenti na anim kiro onima pa ogusua odie ye nuaba odi ye nimu ene ye sori ye odi wa be bodin o bia na makoboro ene so de edin so ai pacho be bodin But I friend my Diana. mama Diana oye togonia na oye beni na A friend mama Afrifa Diana. Afrifa Diana odi oti Afrifa dia ye hu se oye Ghana ni odi oni Afrifa she abusia na okay you will review you nuaba wo so odin wo bo odin odi akasa gumu din why Rebecca Azekire no okay on dey na ho ju amfa enti na kasa no ya sa no kasa din no won take Pache friend Rebecca also want to play ya Rebecca o ye Israel ni na o ye Ghana ni Ghana ni ya friend Rebecca Pinamai Rebecca Pinamai oh fia Pinamai o di bonyo bi o o so fi sabu si en mana Ebia very good I am be sabu history what any of our also Pache friend me Anik Amo Anik Amo Anik no fa free ko ba bande ma okay okay Rebecca kra Anik no ba be free di so na obi ma bi dia be dawo so amen yeda wasi nyame shiramo nyame kam ho ye ni age dia nyame ede mo abaye ni se me ma yin shira pa na obi bia so wutie yen eso be yin shira na ye fia so ebeda Facebook ho ASEDA Facebook uko mi Facebook so abenya uko ayisu a YouTube a ubo Evan Akwasi Asante a ubenya ewo YouTube bibiara jumadie bi edi wo ha bia no edi ko YouTube so ubo abenya na wo so wa share na obi so ayi shira na mate hu nsamo ye jumadie bi revival bi ekoso o di batu da na ma mehe revival bi ekoso na sabre asafi New Testament bia na wo London o America o Ghana o Belgium asafu bi na wosom na ope asafu bi no makwaso na wo kuremu Belgium ha Antwerpen ha na se ope asafu bi eno masom a asafu edin no New Testament wati omunka omo kuremu a omo som wo Labos Lane 108 108 Labos Lane Donny 2100 so for panye oda no ha eye edabrenya presadi edabrenya ene so for da asafu no nyina no
on branches ni nyina no enso so ye so for dan no dwumadie ebekọ so revival ebekọ so na 3 days revival ebekọ so ewo onyame fie 22nd to 24th June. It's from next week Friday to Sunday. One more day na abra na onyankopon obechio. Edu mpaya na wabobi. Edu osori a na wasori bi. Nyame asem so no afa na do dia shobotom na wo de call. David said, "Na ka me pese me ye watchman mpo Awurade fie." Psalm 84. Wasan ka me pese me ye watchman Awurade fie o. Watchman, wanyina pese o ye watchman. Bo modi se obekọ Awurade fie mentra fie. Emfa ne asisi ne ekokọ so owi ase. Ni adifo bi ya sori bi ye no mo ne amane man ka so nkọ Awurade fie. No. Awurade ba wonti me ka se de sofo we yi nti ne man kwa sori dabi. Obi ekobu na konta, kobu na ten. Bo modi asafu to nkra fro sebra. Eno mebom na omaye sa Oshuboi na fawo hawo no koda na bra na onyankopon obetio aya 22nd no Friday 7 p.m. to 9 p.m. just 2 hours so 2 hours ye mo bitimi tra WhatsApp ho be 4 hours bra nyame fie 2 hours for kra bomaden bra na Saturday so 7 p.m. till 9 p.m. and Sunday so 24th no so 10 a.m. till 1:30 p.m. Mama de ready emre ne noso. Fa wo mre emawurade na onyankopon obehirawo. Masi ayame de se yen kwa wurade fie enti ye ton safro ase bra dwumade na onyankopon obehirawo. Enu amanum emama kwa babio na onyankopon ohira mo. Ye mabaye osoro atwero. Na dabi onyame be bia kire mo. Na mo mbehu nia amaye de maye. Enti onyankopon onhira mo onko so anti nanim kira mo onyim mfiri adom nkwadom mo dwumade ya to din se osori worship God ye sori Awurade na tatela ana quotation eda saa osori yesu ye ya ye ne simple 2:20:20 a simple crowd 2:20:20 Second Chronicles 20:20 Okay. 2:20:20 Second Chronicles 20:20. Now that you that no man no omko Awurade no ennes eno so na di preach here. Na the otie preach ni bia no. You say o sorry omfani agro. Na otwe se na so ye ba so a omfani agro. To onyame hira mo, onyame nka mo ho. Israel nyame ontil na nim hira mo. Onyim mfiri adom nkwadom mo. Nhira mo nko hira mo. E wo Yesu di mo. Amen. Abre ye nyina ye bom paye. Ye de obi biara otie adwumade bi asabade nsa se Awurade nka no ho obi oyare a oni esore ye obi e capital so obi abansem bi ato na obi an nkrata asema ye basa onyame a odima Juda ni Jerusalem abra ne moabfo ebom so obekọ no se nyame no onimom ye mom paye sabre onyame tumfo ye da wahye papa so ama ye di dwumade abawiye ija chiefo mo chie no na ebom sore ye nyina acha wonsa yempa bo se Awurade ma osore ye enya kwa nemo mansancha ne prum biara emu atoto emie na ma umba entimi nya wonimu sanchirene e prum biara gobonefo na betum ye hyese emie san se osore ye nemu no Awurade ma atafo sore tietia mo kunkum mo ho bompa ye wo Yesu Kristo di mu obi biara oni asum ya was obi asore tia no unhum bi asore tia no ade aye kayare enkugo disappointed Lord, as we are praying in the name of Jesus, let your power, Father Lord, destroy the plans of the evil. In Jesus Christ of Nazareth, I pray. Yes, I did you, my dear Shawansa. You go so the Urambochum. Bible so besi wasafo. Na sama do prunti min chufaso. Ye tintimu jumadia o Yesu dimu. Ye tintimu jumadia o mbacharimu. Ye tintimu jumadia o radwasemu. Akodia bi abesodetia. Unwu bi abesodetia. Takrema biara. We break it, we cast it with the name of Jesus. Na empower se urade. Obi bi obeturi nasi dan diemu. So near Babum Abesum urade. Let heavens open to the person in the name of Jesus. Any church that will come here to worship you, Lord, let that church be blessed. In Jesus Christ's name we pray. We thank you. We saw church of New Testament in your blood. As they are going, Lord, let your presence go with them. Tomorrow, when they go together to worship you, let heavens open. Let your blessing come down. In Jesus' name we pray.
na sɛ mene so na sɛ woba a yɛn nyina tumi to akɔhyia wo akɔsɔre wɔ soro hɔ wɔ yesu kristo di amen. Amen.